Ibihe byiza kuri wowe aho waba uherereye hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe ibihe byiza. Nkomeza nibutsa aho utarakora subscribe, gukora subscribe. Nawe wamajije kuyikora rwose ndagushimiye cyane. Uyu munsi rero ndakubwira yuko muri Uganda polisi yatangaje ko yataye muri yombi umugabo w'umunya-Uganda, bivugwa ko yasanganywe uduhanga 24 tw'abantu ashobora kuba yarabikoreshaga nk'ibitambo by'abantu, ndetse ivuga ko ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu naramuka ahamijwe icyo cyaha. Umuvugizi wa polisi yo muri Uganda Patrick Onyango yavuze ko uwo ukekwaho gukora ibyo byaha yitwa Zamulira Godfrey, akaba azagezwa imbere y'urukiko akaburanishwa bijyanye n'itegeko ryerekeye kurinda no kubuza gutanga igitambo cy'umuntu muri Uganda. Hari ibisigazwa by'inyamaswa n'imibiri nabyo byasanzwe mu rusengero rwa Godfrey mu nkengero z'umurwa mukuru wa Uganda, Kampala, nk'uko byatangajwe na BBC. Polisi kandi ngo yatangaje ko gikomeje ibikorwa byo gushakisha mu rusengero rw'uwo Godfrey uniyita umuvuzi kugira ngo irebe niba ishobora kuhakura ibindi bisigazwa by'imibiri y'abantu. Umuvugizi wa polisi Patrick Onyango yagize ati, turimo kumurega mbere na mbere hashingiwe ku itegeko ryo kwirinda no kubuza gutanga igitambo cy'umuntu, rikabuza umuntu gutunga cyangwa se kugira ibice by'umubiri w'umuntu n'ibikoresho by'igitambo cy'umuntu. Yakomeje agira ati, icyaha nikimuhama azafungwa burundu. Godfrey rero avuga ko ari umuvuzi gakondo ndetse ko akoresha imiti y'ibyatsi ikomoka ku bimera, ariko ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo iyo ngiyo muri Uganda yavuze ko yitandukanyije nawe. Gusa ngo si ubwa mbere aho muri Uganda hagaragaye ibintu nk'ibyo biteye ubwoba, kuko no mu kwezi gushize kwa Nyakanga umwaka w'2024 n'ubundi nguyu turimo, nabwo polisi yakuye ibihanga 17 by'abantu mu rusengero rwo mu karere ka Mpigi rwagati muri Uganda, mu birometero hafi 41 uvuye mu murwa mukuru w'i Kampala. Aho hatahuwe ibihanga by'abantu hombi byavuzwe ko bifitanye isano n'imihango yo gutanga ibitambo by'abantu. Abantu bamwe bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika ngo bemera ko hari imbaraga zidasanzwe ziva mu bice by'umubiri w'umuntu zitera ishaba cyangwa se zizana amahirwe, harimo kuzana ubukire cyangwa se umuvumo ku banzi babo. Katuve kuri iyo nkuru rero nkubwire nanone ko ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gahanga, mu mujyi wa Kigali, hafi ya sitasiyo y'ibikomoka kuri peteroli, imodoka yo mu bwoko bwa taxi yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka. Abari aho hafi babonye iby'iyi nkongi bavuga ko inzego z'umutekano zihutiye kuhagera zirayizimya kugira ngo idasakara igafata izindi nyubako n'ibindi binyabiziga. Inzego z'umutekano kugeza ubu ntiziragira icyo zivuga ku mpamvu yateye iyo nkongi yibasiye iyo modoka. Tukaba turi bukomeze kubakurikiranira iby'iyi nkuru. Kansoreze ku yindi nkuru rero nanone mbabwira yuko muri Tanzania, nyuma yo gutahura imirambo 10, umuvuzi gakondo yatawe muri yombi akurikiranyweho kwica abantu, kubahamba y'ibazima ndetse no kubatwika mu muriro, nk'uko byemezwa na polisi y'icyo gihugu ivuga ko yamufatanye n'abandi 3. Abo bose uko ari 4 ngo bakurikiranyweho impfu z'abantu 10 muri rusange, ngo zikaba zishingiye ahanini ku bijyanye n'imihango y'ubupfumu. Bamwe muri bo barishwe bapfa banizwe, abandi bashyingurwa ari bazima, naho undi umwe atwikwa mu muriro. Imirambo 3 muri iyo yamaze kuboneka, yasanzwe yarashyinguwe mu rugo rw'uwo muvuzi gakondo mu ntara ya Singida, naho indi mirambo 6 itaburwa ahitwa Chemba muri Dodoma, mu gihe umwe wo watawe mu ishyamba ry'ahitwa Swanga mu mujyi wa Dodoma. Umuvugizi wa polisi ya Dodoma David Misime yavuze ko imirambo 9 muri iyo ngiyi 10 yashyinguwe, mu gihe iperereza rikomeje. Yemeza ko byose byatewe n'imyizerere ijyanye n'imihango ya gipfumu. Inkuru yatangajwe na BBC ivuga ko Komanda Misime kuri uyu wa gatatu tariki 28 Kanama 2024 yavuze ko ibikorwa byose byo kwica abo bantu byayobowe n'uwo muvuzi gakondo, kuko nyuma y'iperereza ku rupfu rw'abantu 3 bishwe ndetse bagashyingurwa mu rugo rwe, uwo muvuzi gakondo yeretse polisi aho yashyinguye indi mirambo 6 nyuma yo kwica ba nyirayo.
Mu mirambo 6 yabonetse muri uyu mujyi wa Dodoma, 2 muri yo ngo ni iy'abana bishwe bakanashyingurwa mu kiraro cy'amatungo, aho abo bana ngo bishwe hagati y'ukwezi kwa Werurwe na Kamena 2023. Muri abo bana 2 hakaba harimo n'umwana w'uwo muvuzi gakondo. Polisi yakomeje itangaza ko ikomeje iperereza kuri izo mfu zabaye muri Singida no muri Dodoma kugira ngo hamenyekane n'uruhare rw'abo batatu bafatanywe n'uwo muvuzi gakondo, ndetse no kumenya niba hari abandi baba bari inyuma y'ibyo bikorwa by'ubwicanyi.